Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. For this week, we will begin with our lecture, which is Module 7, WAN concept. So, WAN stands for Wide Area Network. Okay, before this, we have experienced how we going to handle local area network. And local area network usually has limited geographical distance. So, for example, within UITM campuses, so if we want to connect different computer lab or even different faculty building, and that is what we usually um, call as local area network. However, in some organization, their physical location of their business location differs in geographical distances. So that's mean you have, for example, like UITM. So we have our HQ at UITM Shah, but UITM also has branches throughout Malaysia. We have at Perlis, Kedah, Johor, Negeri Sembilan, you name it. And the distance between Shah Alam and these campuses is geographically distance. So that means the distance between Shah Alam and Perlis, for example, is very large. However, we need to connect all of these branches network to the HQ. So in order to do that, we will use wide wide ed- um, wide area network services, which is often provided by internet service provider or carrier, telecommunication provider, so that we can connect these different branches. So this is what Module 7 is all about. So first, we this chapter will explain to you how WAN access technology can be used to satisfy business requirement, and we will learn uh, what is the purpose of WAN, why we need to use WAN services, and explain how WAN operates. And we can compare between traditional and modern WAN connectivity option. And we also have what we call as internet-based connectivity options, right? Okay. So, what is the purpose of WAN? So basically, I have explained to you earlier. The main purpose of WAN is where we want to connect two network boundaries or two network location which are located across large geographical distances. So that means the location is very far. Again, using UITM as an example, so we have UITM Shah Alam campuses, and we have UITM Johor, for example, campuses. So we want student and lecturers at UITM Johor able to access resources at UITM Shah Alam. So, for example, the student want to access student portal or want to access student course registration portal. So even though the system is hosted at UITM Shah Alam, student which are located at student or lecturer located at UITM Johor able to access that resources. In order to do that, we are using wide area network. And here the table has listed what is the differences between LAN and WAN. And again, the main criteria, the main differences is in terms of geographical distance or geographical area. So here in LAN, it has small geographical area, only within Shah Alam, for example. For like WAN is located far with with a large geographical areas, and for LAN we are connecting different computer peripherals. For example, we have computer in computer lab, so we want to connect all the computer together using a core switches, access switches. But for WAN, it used to interconnect remote user network and sites. So we will connect two different routers, two different border routers, or even
user which are connected, which are located at their home. So if they want to do remote work, so we have solution for that. So we have, for example, using VPN services, so that user which are located at their home, but they still able to access resources of their company HQ, for example, right? And a LAN is owned and managed by organization or home user, but when it's usually owned and operated by telco provider or internet service provider, right? So this is the differences. And also one of the most important differences is in terms of bandwidth. For LAN, usually it is cheap and we can have a big bandwidth. For example, 1 gigabit, 10 gigabit per second with lower cost. But if we are using WAN connection, it will cost thousands of ringgit, and maybe we only limited to 100 megabit per second because we are using telco services, and because it spans over long geographical distances, so there is a higher cost being involved. All right, so private WAN is a connection that is dedicated to a single customer, and that is what we call as private WAN. And in the older days, people call it as a lease line. So lease line ni maksudnya dia memang guaranteed lah. So maksudnya dia have a guaranteed service level, consistent bandwidth and security. So one of the example of lease line is, but I think these days jarang telco bagi this option. So kita boleh sewa dark fiber atau kita boleh sewa fiber optic services. So maksudnya daripada contoh Shah Alam kepada Perlis, daripada Shah Alam dan juga Negeri Sembilan, for example, kita boleh subscribe dengan telco fiber services, dedicated dark fiber, right? Tetapi itu adalah sangat mahal lah pasal, dan sekarang ni telco takkan bagi pun pasal selalunya satu fiber dia akan share dengan banyak customer. So selalunya dia punya alternatif dia, telco dia akan bagi provide services namanya DWDM, okay, Depth Wavelength Multiplexing, di mana satu fiber tu kita akan share dengan multiple user, tetapi kita akan ada dedicated wavelength, right? So contoh, alright, so jom kita tengok dekat telco punya website. Okay, so kita tengoklah salah satu telco yang come across to my mind, time.com. So by the way, boleh nampak ke saya share web browser saya? Boleh nampak So, did I sharing the correct screen? Boleh saya, boleh nampak saya. Alright. Thank you for the response. So contoh, kalau kita nak menggunakan lease line, maksudnya yang DWDM, so kita pergi dekat contoh, we want to have business. So we want, let's see, enterprise. So we want to have connectivity. So let's explore. Okay, kat sini dia ada point to point list line lah. Tapi I think this one dia ada multiple option. Kalau kita gunakan Metro Ethernet, itu sebenarnya dia share. Dia dah macam Ethernet. Dia bukan dedicated. Maksudnya dalam satu fiber tu, kita hanya dibezakan by physical wavelength. So kita tengok option tu ada tak. Tapi itu adalah yang paling mahal. Pasal dia memang boleh guaranteed our SLA dan sebagainya. Dan dedicated. So kita tengok ada tak option for that one. This one adalah Metro Ethernet lah. Dia gunakan Metro Ethernet. Maksudnya dia ada telco tu dia akan running MPLS punya network, dan dia akan carry kita punya Ethernet punya network over MPLS punya network. So bagi kita customer, kita nak connectkan dua router kita tu, dekat tengah tu kita anggap macam satu kabel je, tapi sebenarnya tengah tu dia adalah MPLS. Dia adalah dia akan gunakan Metro Ethernet punya network lah.
Tapi dia ada satu lagi. Sebenarnya namanya adalah DWDM punya line. Sekejap I think dekat wholesale kot. CA. Yes, this one. Private list line. Dia bagi tak sekali. Okay, tak. Dia tak bagi. So, anyhow, kalau kita gunakan list line tu, mungkin saya boleh bagi ni kot. Sekejap Hmm, sorry. Sekejap bagi saya peluang untuk tengok NMX. Yep, this one. Yeah. So kita tengok network Myron lah contoh Financial Research and Education Network. So kalau kita tengok logically antara different router ni, so ini Myron punya network dengan dia punya router. Kalau kita tengok router yang duduk dekat Universiti Melaya, dia nak connected dengan router dekat CSF ni adalah dekat Cyberjaya lah. Kita tengok logically kita macam ada link point to point saja tau. Tetapi sebenarnya distance ni jauh. Universiti Melaya dengan Cyberjaya tu bukanlah dekat. So untuk dapatkan connectivity ni dia akan menggunakan WAN services. So untuk WAN services kita ada different things. So yang sekarang kita nak bincangkan ni adalah list line. So untuk list line kita akan dia akan ada Metro Ethernet, dia akan ada satu lagi yang mahal sikit dedicated tu yang kita tengok yang kita bincangkan dekat slide ni adalah is what we call as DWDM punya connection. So di mana ada fiber network dalam telco ni, dia akan bagi dalam fiber tu dia akan bagi kita satu dedicated wavelength. So pasal dalam fiber tu kita tembak laser kan. Sebenarnya laser tu dia akan ada different wavelength. So untuk connection daripada Universiti Melaya kepada Cyberjaya tu, fiber tu dia akan ada customer lain gunakan. Tetapi dalam fiber tu dia boleh pecahkan kepada multiple hundred wavelength. So untuk Myron dia akan gunakan certain wavelength. So itu dedicated lah. Right? So untuk Metro Ethernet later on nanti kita akan bincang lebih lanjut. Dia macam list line juga tapi somehow dia dah shared lah. So dia tak boleh lah nak bagi guaranteed service level dan juga consistent bandwidth dan security. So list line boleh bagi tu. DWM can provide that even though it is a shared fiber. Okay. And for when it can be implemented using this logical topology design. So we have what we call as point-to-point topology, and spoke, dual home, fully meshed, dan juga partially matched topology, right? And usually each network deploy a combination of this topology to WAN. Alright. So untuk point-to-point topology, ini adalah the most common one bila kita nak gunakan WAN services. So kita ada site A, contoh macam UiTM Shah Alam, dan kita ada site B, which is router yang terletak dekat Perak, for example, campus Perak. So router tu kita akan connectkan dia point to point je. Kita anggap dia ada pseudo wire, maksudnya dia ada virtual cable antara Shah Alam dengan Perak. Tetapi tengah ni dia adalah abstract kepada kita. So bagi customer, bagi maksudnya network engineer yang gunakan WAN services, kita hanya nampak macam ada point to point saja. Maksudnya daripada router ni connect, ada kabel connect dengan router B dekat site B dekat Perak. Tetapi untuk telco sebenarnya dalam ni dia ada selalunya MPLS network ke transport network ke. Kalau kita menggunakan list line yang macam saya terangkan tadi di DWDM, dia akan ada multiple fiber network lah dalam ni. So dia akan ada dalam telco punya term dia panggil transport network dia. Dia akan ada fiber dan juga dia akan ada multiple ROADM. ROADM ni mana dia akan terminate kan wavelength tadi tu. Right? Tapi kalau kita gunakan Metro Ethernet, tengah ni dia akan ada IP network, dia akan run on MPLS network. Okay.
And it's involve layer 2 transport services. Dan dia adalah satu broadcast domain dia. Pasal kita anggap dia macam satu kabel. Kan? Macam kalau kita buat OSPF document point, interface dekat router A dengan B ni, dia akan ada dalam satu broadcast domain. Okay? Dan dia adalah transparent kepada customer network. Ini yang paling common kalau orang gunakan web services. Ada juga kita panggil sebagai hub and spoke punya topologi. Ini selalunya adalah kita menggunakan VPLS services. Dia dalam metro internet juga, dia gunakan VPLS. So dianggap macam dekat situ ada satu switch dan dia akan ada multiple site, dia akan connect dengan hub. Hub ni selalu akan ada dekat HQ dan tengah ni dia akan ada satu macam virtual switch, VPLS punya switch. Tapi sebenarnya dia ada multiple router lah, tapi sebenarnya logically dia kita nampak macam ada satu internet switch kat situ walaupun tak ada, dia virtual, right? So ini adalah hub and spoke punya topologi. So senang cerita, semua ni dia akan connected dengan satu broadcast domain, dan bila kita buat OSPF antara router ni, dia akan jadi multi access OSPF. Okay, boleh tak? Can follow tak setakat ni? Any question from you, for all of you? Alright, okay, thank you Amira. Dan juga we can have a dual home topology. So sama macam tadi, router ni dia akan connected kepada hub, tetapi dekat hub tu dia akan ada backup router. So ini selalunya untuk redundancy dan juga load balance. Okay, so this is more expensive pasal dia kena ada multiple carrier punya services lah, WAN punya services. So dia akan ada double up the cost. Tetapi kalau macam contoh kita ni adalah network yang tak boleh nak ada downtime sangat. So maksudnya contoh kita macam banking kan. So this one maybe fit into our requirement. So kita ada redundancy. And we also have what we call as fully matched topology. So maksudnya untuk fully matched, setiap site dia akan ada connection dengan site yang lain. Ni yang paling most fault tolerant lah. So maksudnya kita akan contoh dekat kita ada different branches. Shah Alam, untuk kita ada UiTM Perak, untuk kita ada UiTM Perlis contoh. So daripada UiTM Shah Alam dia akan ada connection kepada Perak dan Perlis. Perlis dia akan ada dedicated connection lain kepada Shah Alam dan juga Perak. Untuk Perak dia akan ada Perlis kepada Shah Alam. So dia adalah fully mesh topology. So kita ada multiple circuit lah. So ni mahal lah. Tetapi kalau kita nak fully fault tolerant, inilah topologi dia. Ataupun kita boleh ada partially matched topology. Connect many but not all site. So selalunya kita akan buat ring. Kita akan guna ring topology. Maksudnya dalam satu site dia akan ada dua connection saja. So contoh. So satu site dia akan ada dua connection. Supaya nanti bila satu link down, kita boleh report. Satu lagi tu still working. Okay. Alright. Okay, so another aspect of WAN design is how organization connect to the internet. And organization usually sign an SLA. So dalam bila kita gunakan, kita subscribe kepada telco punya services ni, we need to sign an SLA agreement. And the SLA agreement selalunya macam 99.9, 99.99, 99.999. And that SLA determine how long that the services can be down. So contoh kalau tak silap saya, if we are subscribing to 99.9 services, that's mean for a year the link can be down for several hours. So maksudnya kalau dia tak exceed several hours, kita tak boleh nak minta pengurangan bayaran daripada kita punya telco. Tetapi kalau kita ambil SLA yang lagi tinggi, 99.99 for example. So dalam masa setahun dalam agreement tu, link ni hanya boleh down dalam masa berapa minit saja. Kalau exceed dan that, kita boleh minta pengurangan bayaran ataupun ikut our agreement lah with our telco. So itu juga yang akan menentukan betapa mahal the circuit, how expensive it is for us to use the telco services, right? The SLA. Okay. So for single carrier connection, satu lagi, dia akan gunakan satu ISP sahaja. Tetapi kalau mungkin organisation yang mana we want to have minimized downtime, so selalunya kita akan gunakan WAN services
of two telco, dua ISP. Contoh untuk internet gateway ke ataupun untuk kita punya metro internet tu, kita subscribe kepada two different telco. So kalau telco satu tu bermasalah, kita still ada telco lain yang network dia masih okey. So ini adalah multi carrier punya WAN services lah. Okay. Okay. Then for a network requirement of a company can change as the company grows. So a network must meet the day-to-day operation needs of a business, must be scalable, able to adapt, and network administrator must meet the challenges by carefully choosing a network topologies, protocols, service providers, and network can be optimized by using a variety of network design technique. So selalunya kita akan menggunakan ring topology ke, ataupun contoh kalau kita ada connection WAN tu kan yang kita nak buat point to point tu. So, kita mungkin akan configure menggunakan port channel. So, bila later on, if we have already configured port channel for the point-to-point punya link, later on, if we want to increase the bandwidth, we can simply add another link. Tapi kita bundlekan in one port channel. So, we still have one logical interface, but actually it have multiple link. So, that means we doesn't need to do many changes if we want to increase the bandwidth of the link. Contoh, one of the thing we can use is port channel. Kita bundlekan multiple Ethernet punya link tu. Even though the Ethernet is running on Metro Ethernet punya network. Right, so for example, if for the small network, which consists of few employees, selalunya kita just simply subscribe to the broadband services. Contoh di mana kita ada satu LAN router yang mana staff-staff kita yang dalam office tu, printer dan sebagainya akan connect menggunakan wifi ataupun mungkin kabel kepada kita punya network. Dan juga untuk akses internet, kita akan subscribekan broadband punya services. Okay. Tetapi as our network grows, maksudnya kita dah ada branches dan sebagainya, atau mungkin kita dah dalam satu building ataupun ada multiple building, kita dah ada campus network. So di mana kita ada staff yang located at different floor ataupun different building. So dekat sini dia dah perlukan router, switches dan sebagainya. So for this one, dia dah start besar lah, like this one. Okay, kita dah perlukan router, enterprise grade router. Okay, tetapi kalau kita dah jadi branch network, besar lagi. So maksudnya dia hanya bukan dalam satu building, dia dah letak different geographical area. So setiap branches kita tu akan ada dia punya border atau edge router. Dan di situ kita akan connectkan different site tu, different branches tu kita akan gunakan WAN services. Okay. So dia boleh menggunakan metropolitan area network ni selalunya kita akan gunakan metro internet lah. Okay. Dan itu adalah selalunya kita akan gunakan telco punya services. Okay. If let's say we are distributed, so maksudnya memang kita dah jadi yang multinational company, so kita akan ada spend different country. So kita boleh either menggunakan VPN, kita akan gunakan internet, tapi untuk connectkan branches kita, kita menggunakan internet. Tetapi kalau kita nak guaranteed with SLA, with guaranteed services, kita boleh menggunakan international IPC line. Contoh macam kita pergi balik ke time.com tadi. Okay, kalau kita pergi ke wholesale, sorry. So contoh macam ni. So kalau telco yang besar ni selalunya dia akan ada right kepada certain submarine cable. So contohlah kita ada HQ kat Malaysia. Lepas tu kita ada branch dekat Myanmar ke dekat India. So kita boleh gunakan submarine cable ni. So maksudnya tak semestilah kita guna the whole fiber tu. So maksudnya mungkin kita boleh menggunakan metro internet ataupun kita boleh menggunakan DWDM tadi tu. Tetapi kita akan share submarine cable ni dengan customer yang lain. So ini adalah dedicated lah design. So kita connectkan branches kita dekat India dan Malaysia contohnya. Right? Okay.
Okay, so for one operation, there are many standards that define how we standardize the WAN connection. So we have TIA, EIA, ISO dan juga IEEE. So kenapa dia kena ada standard? Because, for example, if we want to use Metro Ethernet services. So for example, if our devices, our router is Cisco devices. So kita nak connect dengan Metro Ethernet, so vendor tu menggunakan Huawei for example. So as long as we are in the same Metro Ethernet punya standard, it should be working. Maksudnya kita boleh hantar paket dan dia faham a common standard. So kalau untuk Metro Ethernet, dia selalunya akan governed by IEEE. So nama standard untuk Metro Ethernet tu namanya adalah MEF 3.0 for example. So dia ada Carrier Ethernet standard dia, supaya different telco and different vendors can provide the same protocol or standard, supaya semua orang boleh gunakan satu standard yang sama. Dia not vendor lock-in. Dan juga untuk DWDM tu selalunya untuk TIA, EIA dan juga ada ISO. Okay, dan most WAN standard focus on physical layer and data link layer. Yes, for physical, so for layer 1 protocol, kalau kita menggunakan DWDM tadi, macam saya cakap tadi, Dense Wavelength Division Multiplexing, dia akan define macam mana kita nak represent kita punya bit tu dalam wavelength tadi tu. Okay, so kita ada juga lama punya layer 1 protocol macam SDH dan SONET. Sekarang ni memang dah tak guna lah. Mostly untuk layer 1 protocol orang gunakan Dense Wavelength Division Multiplexing. Even kalau kita gunakan fiber optic network yang dekat dalam atas, maksudnya dekat atas tanah pun sama, dalam submarine cable pun sama, mostly akan gunakan DWDM punya standard. Dan juga untuk kalau kita nak gunakan layer 2 punya protokol, macam tadi tu ada Metro Ethernet. Okay, ataupun kalau kita nak gunakan broadband, kita akan menggunakan XDSL, ataupun kita ada MPLS. Dan yang lain ni semuanya adalah yang lama punya lah. So, selalunya yang untuk sekarang ni, untuk modern one is using Metro Ethernet, MPLS ataupun DSL punya network. Untuk wireless pun boleh. So contoh macam 5G ada je. Dia menggunakan untuk dia buat VPN over the 5G network. Okay. So dia define layer 1 and layer 2 punya protocol untuk WAN punya standard. And there are specific term used for WAN connection between subscriber, maksudnya antara klien dengan telco. So first one we have DTE. So this is connect the subscriber LAN to the WAN communication devices. So DTE ni selalunya adalah terletak dekat customer side. Dan juga kita ada DCE, ini adalah service provider. So selalunya dia akan letakkan macam device lah, macam contoh kalau time.com dulu, dia akan letakkan tahulah ada orang letak upload gambar ke tak, tapi let's see. Dia akan bagi satu switch kecil tau. Dia akan bagi satu switch kecil di mana kita connect kat situ, kita anggap dia macam kita akan ada connection kepada other side. Right. So, tak ada siapa upload lagi lah, which is good. Dia akan ada satu small switch dekat kita punya side. Okay, itu selalunya kita anggap dia DCE lah. Dan juga kita ada CPE, Customer Premise Equipment. So this is the DTE and DCE device which is located at customer punya side. So dua-dua ni, so satu selalunya DTE ni adalah router customer, DCE ni adalah kita punya small edge switch ataupun edge router kita letak dekat customer side. Dua-dua ni kita panggil dia sebagai CPE, kita bagi dekat customer, kita letak dekat premise customer ataupun dekat tempat customer. Dan all the CPE ni dia akan connect dengan port, point of presence. Maksudnya kalau TM dia panggil dia sebagai TM exchange. Contoh TM yang terdekat, contoh TM exchange. Dia selalunya bangunan macam ni. Ni. Kalau perasan lah. Pernah perasan tak? Ada telekomnya building macam ni. So ini ada port. Dalam ni dia akan ada banyak edge router dia untuk connect dengan MPLS network dia ataupun dalam DWDM network dia. Okay. So nanti dia akan tarik lah. Dia akan tarik last mile punya fiber kepada customer punya premises. Dia akan connect dengan customer punya router.
Boleh tak? Boleh follow tak? Kalau untuk time dia macam kadang-kadang dalam building, kadang-kadang dekat data center, kadang-kadang ada juga yang ada juga bangunan macam ni, tapi mostly yang ada satu bangunan macam ni adalah Telekom Malaysia lah. Ni dia panggil sebagai POP ataupun ibu sawat untuk area tu. Okay. Ada soalan tak? Boleh tak? Still can follow guys? Okay. Dan juga untuk demarcation point ni adalah di mana kita akan ada dia punya patching lah, patching panel. Maksudnya yang menentukan, okay, fiber ni kita akan patching sampai ke customer punya building. So, di mana yang patching point tu yang akan keluar daripada building customer tu. Itu adalah responsibility of a telco. Ini adalah responsibility of the customer. Okay. Dan kita ada last mile, tu saya cakap tadi tu lah. Untuk daripada kita punya DCE ataupun CPE tu nak pergi ke POP tu atau ibu sawat telekom tu ataupun pergi ke any telco punya POP tu, dia akan ada tali fiber last mile. Okay. Central office tu adalah dia punya POP punya location tu lah. Central office tu ibu sawat tu yang saya tunjuk bangunan telkom telco tu. Dan juga kita ada backhaul network dan juga backbone network. So selalunya untuk lepas daripada telco punya network tu, maksudnya daripada ibu sawat ke dalam tu dia akan ada IP core network. Itulah dia punya backbone network. Ataupun kalau kita gunakan transport services, maksudnya DWDM, dia akan ada dia punya ROADM, multiple ROADM punya network. Okay. Okay, so boleh baca these differences. So kita ada voice modem, DSL modem. So kalau kita gunakan broadband punya services, so dekat rumah kita tu akan ada DCE, di mana dia akan ada modem, dia akan terminate fiber kat situ. So kita punya router, kita punya wireless router tu akan connect dengan DCE tu menggunakan internet punya kabel. So router kita tu adalah DTE, fiber GPON fiber GPON punya modem untuk customer tu, itu kita panggil DC. Contoh mungkin saya boleh tunjuk GPON router. Sorry, GPON modem. Perasan tak? Kalau dekat rumah, siapa kat sini kat rumah ada gunakan apa ni? Ada gunakan Unify ataupun gunakan any telco services lah yang gunakan fiber broadband tu. Kalau perasan kita akan ada dua setup. Kadang-kadang ada yang sekejap sekarang ni Nokia okay. Perasan tak ada satu, alamak ni dia dah sekali kan. Sekejap saya tengok balik. Huawei. Pasal nanti juga okay. Siapa kat sini perasan dekat rumah dia ada ni? Ada ONU, ni dia panggil ONU, ONT. Okay, so nanti dia akan terminate fiber broadband dekat sini, tetapi kita akan ada satu lagi router yang mana dia akan connected dengan this one. So ini adalah dia terminatekan layer 1, layer 2. So nanti kat router kita tu dia akan terminatekan layer 3, di mana dia akan buat dial up punya modem. Tetapi Ni yang sekarang betul. ni sistem Ni yang connected dengan ISP tu kan? ya betul. Correct. Ini yang connect dengan, dia akan connectkan sebenarnya fiber tu dia akan pergi ke satu, dia panggil lupa lah nama dia. Kan GPON ya, dia akan panggil GPON punya modem tu. Tapi anyhow, dia akan terminatekan fiber dekat sini. Dan nanti kita akan connectkan dengan satu router lagi. Home router. So ini yang akan bagi Wi-Fi punya connection. Ni akan connect dengan modem tu. Tetapi bila teknologi dah makin canggih, selalunya dia akan gabung aja. So maksudnya dia akan function sebagai modem, dia juga lah akan function sebagai router. So contoh kalau yang baru tu Huawei GPON, dia dah buat semua dah. Maksudnya dia lah juga router, dia lah juga ONT tadi tu. Dia akan terminate fiber kat situ, dia akan jadi modem, dia dah juga akan jadi router. So pulang lah. So ada different punya ni. Dan sebenarnya benda ni dia akan connected dengan sekejap.
Kan ni sekejap. Oh no. Kan? XG point. Alah lupa dah. Dah lama dah tak masuk telco ni. Namanya OLT. Minta maaf. OLT. Yes. So maksudnya daripada modem-modem dekat customer tu sebenarnya kalau perasan dekat kalau Telekom kan selalunya dia akan letak dekat ni. GPON cabinet. Ni. Kalau perasan tak kat tepi jalan ada macam ni? Kau tak perasan? Kau tengok lalu kan kalau ada ni sebenarnya dia akan terminate fiber kat sini. Dalam ni dia akan ada OLT. Kadang-kadang dia akan buat patching panel tapi selalunya dia akan letak OLT. Itu kat situ dia akan ada satu GPON punya OLT. Dia akan masuk daripada situ dia akan masuk dalam IP core telco tu. So ini kamu punya modem tu dia akan terminate kat sini dan dalam ni dia akan ada OLT dia. Ini dalam ni dia ada splitter lah. So untuk this one dia splitter je. Tetapi ada juga OLT cabinet. Macam ni. Dekat tepi jalan. Kadang-kadang kalau kita lalu kat kabinet tu ada bunyi macam kipas. Pasal dalam tu memang dia ada active equipment. Okay. So dia ada, ini untuk broadband punya services lah. Okay. Dan okay, so untuk connection WAN tadi tu dia ada dua cara of communication. Satu dia ada serial, maksudnya dia akan hantar one by one. Dan juga dia ada parallel di mana dia boleh hantar multiple bit at the same time, right? So dia ada beza lah. So selalunya parallel ni kita akan gunakan untuk short distance pasal dia akan ada selalu apa ni, dia akan ada what we call as interference kalau dia jauh sangat. Tu selalunya untuk long distance kita akan pakai serial connection. Selalunya untuk parallel connection ni kita akan gunakan dalam distance yang pendek, selalunya dalam komputer kita. Kalau you guys guna komputer, pernah dengar tak PCIe slot? Macam tu, nak letak GPU kena sebagainya. PCIe slot tu adalah parallel. So untuk serial selalunya untuk kita over long distance. Okay. Dan juga kita ada circuit switch network. So we can establish a dedicated circuit between endpoint with the user connection. So ini adalah legacy lah. So selalunya kalau kita gunakan frame relay ke PSTN, this is the older days. Tetapi kadang-kadang ISDN ni masih digunakan oleh banking untuk dia punya ATM. Kalau perasan ATM dekat kampung-kampung tu, mungkin dekat situ masih tak ada fiber lagi. So antara ATM dengan telco punya, maksudnya untuk ke HQ dia akan connectkan menggunakan ISDN. Pasal untuk ATM ni dia tak perlukan bandwidth yang besar. Okay, tapi dia perlukan dedicated link. So selalunya dia akan pakaikan ISDN. Okay. Okay, dan more modern is where we have a packet switch network. So kita punya server ataupun kita punya router tu akan connect dengan Metro Ethernet. Yang tengah ni di mana kita akan ada multiple MPLS punya switch. So kita gunakan Metro Ethernet, MPLS, frame relay dan ATM ni adalah teknologi lama lah. Tapi yang sekarang current ni adalah Ethernet, Metro Ethernet dengan juga MPLS. So dia akan gunakan packet, dia akan switch packet. So kalau sebenarnya kalau belajar MPLS, dia akan ada tag. Maksudnya dia akan switch kita punya encapsulated packet tu menggunakan tag. So ataupun label. Itu later on lah. Itu dalam kelas CCNP atau CCIE akan ajar. Tapi anyhow, dia packet kita tu dia akan routed between multiple router. Dia bukan guna dedicated link untuk forwardkan kita punya macam ISDN ni. Kalau untuk ISDN ni, dia akan ada set upkan circuit tu untuk kita pergi ke dia punya endpoint. Tapi untuk packet switch communication, dia based on lah macam mana is the best path ke dalam IP punya network tu. Okay. Okay, so kita ada juga SDX, SONET dan DWDM. So this is where dia lebih dedicated. So yang tadi tu kita akan share multiple customer dalam satu Ethernet punya network ataupun dalam satu IP core punya network. Tetapi untuk this SDH, SONET dengan DWDM is not work at layer 2, they work at layer 1 actually. Kalau untuk macam DWDM ni, dia akan send multiple stream of data using different wavelength.
Maksudnya dalam fiber tu, walaupun dia ada multiple customer gunakan fiber yang sama, kita kan bezakan dia ikut dia punya wavelength. Dan juga kita ada SDS, Synchronous Digital Hierarchy, di mana dia menggunakan different encoding teknik dan juga SONET. Over fiber lah, selalunya orang akan gunakan over fiber. Okay. Alright, so kalau kita tengok traditional WAN punya connection, ni yang saya cakap tu lah. So kalau untuk dedicated, kita list line digunakan T1, E1. Kalau untuk circuit switch, kita guna PSTN dengan ISDN. Untuk packet switch, kita gunakan FrameRelay dan ATM. And this is traditional. In the 90s, yes, mungkin. Dan macam saya terangkan tadi, untuk ISDN ni mungkin masih digunakan oleh ATM di kampung-kampung. Di mana ATM ataupun di tempat rural area, di mana fiber tak sampai end to end sampai ke ATM tu. So di mana dia still pakai line telefon, so dia akan gunakan ISDN. So dia akan gunakan circuit switch punya network. Dia gunakan ISDN punya modem. Tetapi untuk modern punya, okay, so ni common one technology lah untuk traditional punya. So dia akan ada T carrier, E carrier, and yeah, so apa dia punya advantages on disadvantages of list line? Satu, list line ni dia simple lah, point to point. Customer tak boleh tahu pun tengah-tengah tu. Tahu-tahu dah boleh connectkan two devices. Dia provide a better quality, high quality services pasal dia dedicated. Dan juga availability dia dah dedicatedkan circuit tu untuk customer. So by right hanya customer tu dia gunakan circuit tu. Tetapi disadvantages dia adalah cost. Pasal kita dah dedicatedkan untuk satu customer operate circuit. So dia akan jadi lagi mahal dan limited flexibility. Okay. So kalau kita tengok modern one, so this modern one selalunya kita akan convergekan network tu. Maksudnya dekat telco tu sebenarnya dia dah jadikan satu IP core network ataupun satu transport network. So now dia akan boleh carry multiple type of communication standard over the same IP core punya network. So itulah modern WAN. So kita boleh ada different type of option kalau kita nak gunakan WAN. Kita boleh gunakan dedicated broadband which is using the dark fiber saya cakap tu. Which is sangat mahal lah dan mostly memang telco ni sebenarnya tak suka untuk listkan kita punya dark fiber. Pasal kalau kita ada dark fiber, kita boleh jual bandwidth dengan orang. So that's why telco ni dia nak jaga dia punya business. So dia tak bagi kita untuk sewa dark fiber. Kalau kita ada dark fiber, maksudnya dia literal fiber core tu, kita boleh list daripada telco. Fiber yang sama kita boleh letak metro internet ataupun kita boleh letak DWDM punya equipment. Kita boleh jual bandwidth kepada customer. So maksudnya kita kepada customer lain. Maksudnya kita boleh jual wavelength. Macam dia pula. Faham tak? So that's why dia nak elakkan kita daripada subscribe kepada dark fiber. Dan kalau untuk switch, kita boleh gunakan packet switches which is Ethernet WAN ataupun MPLS, Metro Ethernet. Dan juga untuk internet base, dia bagi kita internet, either dedicated internet ataupun broadband internet. Di mana daripada situ kita akan gunakan VPN. Open VPN ke, Open SSL VPN ke. So kita public internet dekat broadband tu kita akan carry over VPN. So bila VPN kita akan encrypted. Even though orang dapat kita punya traffic tu, dia tak boleh nak baca pun. Dan kita boleh still dapat satu point to point. Walaupun dekat tengah tu adalah public internet. Right? So ada different. This is modern one dan memang inilah pun memang orang gunakan services of telco these days. Okay. Alright, so kalau kita tengok service provider now offer Ethernet WAN services using fiber optic cabling and can go many names. Untuk Ethernet WAN tadi Metro Ethernet, Ethernet over MPLS ataupun VPLS. And there are different benefit of Ethernet WAN. So it reduce the expensive, lebih murah sikit compare dengan dedicated DWDM fiber tu. Easy integration with the existing network. Pasal dia just guna Ethernet punya port. Maksudnya dekat router support, dekat kita punya switch support. Dan enhance business productivity. So maksudnya kita boleh kenakan multiple branches with lower cost. Okay. And dan juga kita ada MPLS network is a high performing service provider WAN.
routing technology to connect client regardless of their access or method or payload. Maksudnya, tengah telco tu mostly untuk metro internet, dia akan run MPLS punya cloud. Dia akan run MPLS punya network. Electron. So maksudnya dia converse tau. Maksudnya kalau kita guna bagi dia untuk metro internet, untuk layer 2 internet boleh carry DSL. Itu juga boleh carry voice dan sebagainya. Pasal MPLS dia akan encapsulate kita punya access traffic tu di dalam MPLS punya payload. So dia akan do a label switching dalam network tu. Nama MPLS tu adalah multi protocol label switching. So ini adalah selalunya kalau kita kerja dalam telco, memang hari-hari kita akan dealing with MPLS punya network. Dan juga MPLS can provide QoS support, traffic engineering, redundancy dan juga VPN. Di mana kalau QoS kita boleh untuk customer yang ada higher SLA, kita boleh tag dia with higher priority for example. Dan juga kalau kita, dalam network tu support RSVP TE, so di situ kita boleh garantikan untuk per hop tu kita akan prioritisekan certain traffic. Itu lebih advanced MPLS punya network lah. Okay, dan juga we have a cheaper one, which is we have internet-based connectivity. So kita just subscribe internet, our branches. Contohlah branch kita dekat rumah kedai ke, kita connect dengan internet. So kita asalkan dapat internet, kita akan gunakan VPN. So internet tu kita boleh dapatkan gunakan wired ataupun wireless. So wireless kita boleh gunakan 5G, WiMAX dan sebagainya. Untuk wired kita gunakan broadband services lah, macam Unified Telecom Time dan sebagainya. Dan dulu diguna DSL lah. So sekarang ni kita dah gunakan GPON punya teknologi. ADSL ataupun SDSL ni dia still gunakan copper. Dia still akan dial melalui line telefon tu. Tapi mostly sekarang ni kita dah gunakan fiber punya broadband. Okay. Di mana dia akan so ni yang lama lah. So maksudnya dia akan gunakan DSLAM. Di mana line telefon tu dia akan semua line telefon daripada customer tu dia akan concentratekan dekat DSLAM. Dan dekat situ dia akan gunakan ADSL punya protokol. Right? Untuk yang barunya, DSLAM ni dia dah ganti dengan yang saya cakap tadi, OLT. So dia akan terminate fiber dekat sini. Okay, dan bila dia nak dial tu, dia akan gunakan PPP over Ethernet. Maksudnya dia akan gunakan PPP punya protokol, di mana dekat situ dia akan assign IP dan juga dia akan assign dial up. Kita akan dial dengan, maksudnya dekat sini antara kita punya PC, kita akan gunakan PPP punya protokol dekat DSL, dan DSL tu dia akan carry menggunakan PPP kepada DSLAM. So dia akan buka PPP tu, dalam tu dia akan gunakan pure IP packet. Okay. So PPP tu adalah antara kita punya client, modem dan juga kepada DSLAM tu. Okay. Right. So untuk this one, this is untuk kabel lah. Kat Malaysia tak ada dah kot. Di mana kita menggunakan kabel punya connectivity. So dekat US benda ni famous, kabel. Di mana dia akan ada kabel modem dan juga dia punya coax punya line. So dia memang ada coax kabel tu. Dekat Malaysia tak silap saya, ada satu company yang try nak bawa kabel teknologi ni. Tapi rasanya dia fail kot. Nama dulu tak lupa lah namanya. Dia ada nak provide this cable services tapi dia bersaing dengan fiber broadband, dia kalah. Pasal fiber broadband is provide higher quality dengan cheaper cost. This one ni memang mostly kita pakai sekarang. So dia gunakan fiber to home, fiber to building ataupun FTTN. So mostly FTTN so kita panggil. So di mana yang saya terangkan tadi tu, kita akan ada ONT, kita akan fiber kita ada fiber modem tu. Kita akan terminate dengan kita akan ada splitter dan kemudian kita akan terminate dekat dalam OLT. Okay, dan ada juga kita gunakan municipal punya wifi, free wifi for example, wifi Selangor tu. Ataupun kita boleh gunakan selular lah, 5G, 6G, LTE dan sebagainya. Dan juga kita ada WiMAX. WiMAX ni dulu kalau dekat Malaysia, company yang provide tu namanya P1 WiMAX. Tapi sekarang ni dia dah boleh nak compete dengan 5G dan juga 4G punya services. So Telekom dah beli P1, so dia
rasanya dia dah macam phase out WiMAX ni. So sekarang ni dia dah jadi 4G dengan 5G punya provider. Okay. Okay, dan alright. So tadi tu kita nak dapat internet, tapi contoh kalau kita nak connectkan branches, kita ada internet, branches kita ada internet, tapi kita nak connectkan, kita tak nak ada dedicated telco punya services, kita just nak di internet je. Tapi kita still nak ada some sort of private connection between our branches tu. So kita gunakanlah VPN punya teknologi. So kita akan encryptkan kita punya private network over a public network. Public network tu adalah internet tu lah. Telco punya services tu. So dia akan provide benefits such as cost saving, security, scalability, compatibility dengan broadband teknologi yang lain. Dan selalunya dia akan implemented dua cara, satu side to side VPN, maksudnya antara router dengan router, ataupun remote access. Remote access ni adalah di mana kalau selalunya kita punya untuk pekerja yang berada di rumah, maksudnya dia untuk remote workers. Contoh, untuk side to side VPN ni kita akan buat VPN antara dua router kan. So kalau untuk remote access ni, contoh saya ada Open VPN. Ni contoh untuk remote access lah. So saya ada Open VPN client dekat saya punya PC ni, dan saya akan connect satu contoh. Saya connect ke VPN data center dekat Universiti Melaya contoh. So saya connect. So dia akan establish satu tunnel pergi ke situ. Dan saya punya laptop ni sekarang ni dah boleh access all the resources dekat Universiti Melaya for example. Ini untuk remote access VPN. Okay, untuk site to site VPN dia antara router. So any client yang connect dengan router, connect dengan network yang connected dengan router tu boleh akan dapat that VPN services. Okay, tanpa dia perlu untuk run any software pun. Okay, itu adalah site to site VPN. Okay, okay, so for connectivity option, so kita ada single home, dual home, multi home, or dual multi home. So maksudnya ada yang option kita ada satu ISP saja, ataupun ke satu ISP tapi dua connection, ataupun okay, untuk this one kan, untuk satu client dengan satu ISP ni kita akan contoh kita gunakan contoh kalau kita gunakan broadband Maxis kan, perasan tak? Dia akan bagi kita satu fiber modem, satu lagi dia akan bagi kita macam SIM card. SIM card. So maksudnya kita boleh connect dengan network dia. Ada dua cara. Menggunakan fiber sebagai default, dan juga kalau fiber tu down, dia akan gunakan kita punya LTE network tu. Gunakan wireless sebagai backup. Ataupun kita boleh gunakan multi home lah, di mana kita punya router tu ada dua connection kepada ISP yang berbeza. So maksudnya satu ni connection kepada Time.com, satu kepada Telekom. Dan juga ada dual multi home. Ini yang paling mahal lah. Okay. Maksudnya kedua telco yang berbeza dengan dua cara yang berbeza. Okay. Okay, so ini adalah broadband solution punya comparison. Kita ada cable, DSL, fiber to home, cellular, municipal wifi, satellite. Kita boleh tengok lah. Kalau satellite sekarang ni, orang yang famous sekarang ni adalah kita menggunakan yang Elon Musk punya namanya, Tesla, namanya. Yang satellite services tu lah, yang provided by Elon Musk punya services tu. Ada juga, kita boleh akses internet menggunakan satellite, tapi sangat mahal. Dan juga kita ada juga menggunakan 4G dan 5G, tetapi bagi saya so far yang paling stable, high quality dan murah, kalau kita ada fiber to home lah, maksudnya kita gunakan Unify for any fiber broadband punya FTTX punya solution. Okay, so yeah, so that's about it about the WAN connection. So I know it's a lot, so please I have recorded this lecture, so you can rewatch back the lecture, dan juga please study from the slide which I have provided in the future. Okay, so itu I think we have come to the end of our lecture. Any question from all of you? Ada soalan tak? Okay, so saya assume tak ada soalan tu Saya dah So masa pun telah sampai ke 11:30. So I think that's all for me.
Okay, thank you very much.